Haka jinglet yelap election keseng Kongres hayo bohrembong kebahap apa ka umroi constituency Haribah district. Ki arngut ki MLA jong ne keseng sain perthai ki bakantup yau Dr. Celestine Lengdo MLA Komsning berubah Charles Marngar MLA Kemahoti. Haba jengkran gila penken mau ya ki kam ki berat ba ki bakeseng Kongres kala de berlek bah ya ki pajba jong jela Meghalaya ki bala longlang hakari barok gawai. Haba ai ki jengkem tho ya ka jinglong nong yalam jong ki wepat keseng sain perthai hapo ke jela Dr. Celestine Lengdo ubri MLA jong ke parti na Umsning constituency ula pensengap sendon da ke mobile lengba ka kor jing pensawa ya ka jingkren jong menteri rangba ke jela Konrad Kesangma ha ka jinglet yelap election ke parti NPP ha jalu para ha kini kendiat singi beladam ka bo menteri rangba ulong baladagi pajba jong jela Meghalaya ki kwa ban vote yo Modi kin shon ya ka syap ha ka dur jong ka kot ka bari ka sembol jong seng NPP bat lengba ka te jingtap jong ki ya ka vote jong ki sya ka NPP ka vote jong ki kan poi Syau Narendra Modi. Nalor ki arngut ki MLA jong ke parti Haribah district lawan ro baniran lang ki nong ilam jong seng Kongres na ki thain beper. Hapo ka ying dorbar jongi don rupo ngot ki MLA. Banthau sorkar don kam lai po we ngot. Lai po we. Kongres ki don sangut. TMC don sangut, VPP saungut, total tangkat saungut. Baru ki subjek ki bamangi ngikran, ngimla ban peniai haga ying dorbar namar balai ki job ki majority. Mentangi akran ya ka Lok Sabha election, ban pa ya ki nong mikmat Sha Delhi. Ha Lok Sabha don sanspa saupo saungut ki MP. Banthau sorkar don kam ars pa nyopulaingut. Katno ars pa nyopulaingut ki MP don kam Banthau sorkar ha Delhi. Mentabu ke jengkeli. Ka parti VPP kawan sebaru kisnong kaong ailat yang ngisisin. Ngin thau sorkar mangi ngin petkoj ya ka bangsa baro ka bombay baro ka bomlong ngin sapen bahalo ka jingkli galong hari India baro ka way don katnongut ki candidate na ka VPP tang uwe UDP makiro ki ang umju ailat yang ingin lay sa Delhi बदला ngithao सरकार मंगी सब कुछ अच्छा हो जाएगा kanongot ki candidate na ka UDP hari India baro kawai tang uwe nyuma ujok u VPP ulai sa Delhi ha Delhi sakaliang kamon kadon ka parti Kongres bat ki parlok Syakadiang don ka BJP bat ki parlok hapdeng umdon lenti ka VPP ne ka UDP lada ki kwa ban lecha Delhi kide ban join ya ka grup bat ka Kongres lane bat ka BJP umdon lenti da kumway pat teha ka bayedei bat ka parti NPP ngampwa ban ya keren buntin Haba edai bat ka parti NPP Omdai bat kena Dr. Bom ngap ka jingkren jom Konrad Sangma ngan dem hang ne मौका मिलेगा और ये मौका 19 तारीख को आएगा और 19 तारीख को जब आप मोदी जी को वोट देना चाहेंगे तो आपको किताब के नक्शे पर बटन दबाना है यही मोदी जी के लिए वोट होगा और ये अवसर 19 तारीख को आपको मिलेगा और मैं चाहूंगा कि आप इसी सोच से देश को आगे रखकर आप हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे रखकर देश की भलाई के लिए layosku uangkum ne hai kaktin Hindi आपको मौका मिलेगा और वो मौका 19 तारीख को आएगा अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वोट देने चाहेंगे
तो 19 तारीख को किताब के नक्शे में वो बटन दबा देना और वो वोट मोदी जी के लिए होगा. Hakakitin kasih gamut kalat ya pi kan sawan bat kata kalat kan sawan haka kat kendai tarik lada pikwa banai ka bot ka jong pi ya Prime Minister Modi Sean ya ka syap haka dur jong ka kok bat kata ka bot kan salik chaga BJP dei hane baong kakitin kasih don kisuri ki bakup sni ilang brot hane akapar ega dur leka kot hado anut ega BJP ni ya keren baka BJP kamlong na kamenta jongi kirit pai ka BJP kamlong na kamenta ka riti niam Kristan ke jongi ki policy ki ba maki ki wanra kam ya dei na kamenta jongi ngaku aban pili kini gilong kumi kadong ngot ki ba kloy ban alami ki kun ban peniat ho ha mandir rakti Kani baro kan sawan urlong kan saja lengba ka uniform civil code hakabe dei bat kayo pateng bat hiar pateng lada baro kawai kari India ngidei ban long uniform renti baro kawai kari India kamot syari dikhar ki bayo pateng ya kaspa kapau kanong kenti dei ki kun senrang kat nongon nakilong kimi hang ne ki bakloy ban ong ngiro ngin ai no se ki kun senrang ka kun khaddu kentai lakut dorakti kanamot ki bakloy ban pediang ya kaneka jingkelang rakti omnan batre teka jingkeli menta kami ya nongin kirsan manobala maniada ka parti kongres kabu kandidat omdei tang hasilong omdei tang haturang kabu kandidat habaro kawai ke India kata kadai ka parti kongres bat ka kongres hakane ka election kayale ka election ringkat bat ki parlok omdei barwai ka grup ke baka kongres kayalam ka don kalenti bakala man phawi ka sarkar bat pen kala hapo Delhi hakabay dei bat ka manifesto jong ka parti BJP hakajing sisya ngam dei ban piran persya ka BJP namar balai kandidat ro ki klambu dehan rei BJP का छोटा भाई है मो छोटा भाई जो BJP देगा NPP one nation one election kata kadai ka ba ka BJP ka kwa akabai dai bet ka election ka ai ka jingma hakariti sin syar pat ba shubu lightly ki parti ki thau sarkar kumalom mentah hapok Meghalaya shubu kapoi kapor hapok ka sarkar mayalam ka NPP mentah ka UDP ka ongin petno namar mangi beskoy hap cingmut HSPDP ru ki ongin petno independent ru ki ongin tresu pan kersan ka sarkar kan saklem lada kawan kata ka one nation one election enam dan election su hap apai hadakut sansnam manoban peniai yangi kan peniai ka sarkar peneng pikwa kum katakan wan pikwa kum katakan wanja kanai garibe i jongi kajubab kan long em ngim kwa lada ka no ano ka sarkar ka klem hapo driu benai deban le biang ya ka fresh election kata ka dei ka hok ka bangi deban yo kum kariti sin syar ba ka jingkren jongki nongkren melasak mat kilai kren sibun ki AKA ki baka parti kongres kalawan ra nakamenta ka jimentoy jongki baduk basuk kiwei ki parti ki ong ka parti kongres kalale ayu lada aing baduk ya ki bomla ban snaying ki like na uslap uprea bat kasngi kata kam demo na kamenta ka ribat ka jaj bandriu denam dei haki babon kisnong mentagi ong ani nadu bawan umodi yok kau
Kibapli kim skotu. Haus nem hajar khat lain. Dei ke parti Kongres Kepulauan Rakyat ke Ain. Berkata ke Ain ke kerteng ke National Food Security Act. Berkata ke Ain dong kibaduk kim dei ban siapkan. Dei ban yo kau hakador ke bajem lai tingkah sikilo. Lasdang haus nem hajar khat lain. Tang po sistem kampat poilot siki kendong kinsurot habarok kawai geri India. Hajar khat sao ke Kongres ke Remno wan ke sorkar BJP. Umodi wong kumno kat habaya samkhau de banbu ke postar jonga don kedur jong umodi bat de na takadau ki pai ba ki ong wan umodi yo khau Henry ketuka an kadai ke parti Kongres Kepulauan Rakyat bat ka kerteng jong ka an kadai ke National Food Security Act. Baniada ya ubaduk ba unam tiaknan kata kam demo na kamta ka ribet ka jaj penriu. Ban ai ya kadai ka jela ka jungi. Ban mengat apa ka six schedule. Bagi dekhar tapar jela Meghalaya kimla ban wantit jaka. Baniada ya ke kendau ke siap jongi na ka jingwan poi kertap ki benabar jela. Kata kam demo na kamta ka ribet ka jaj penriu. Haus nem kat kendai Spanya buar. Kaying dorbar tawanya Meghalaya kelawan rak kawai ke bil. Kata ke bil ka on ka kerteng ka Meghalaya Land Transfer Bill. Hagane ka bil ki on amdei tang ki dekhar na bar jela Henry wat ki dekhar ki basa Meghalaya kim dei ban yo ban thit jaka na ki tribal na ki khasi jaintia negaro ban omdon Kongres akatu kopor hapok ka sorkar jela Henry na Delhi ki ong yo gubernur sign no wood ya katu ka bil bakan kelaan bat ngiyo ya ka Meghalaya Land Transfer Act bat kane ga an ong ki dekhar wat ubadon ha Meghalaya umla ban thit jaka bat habalaya daya ke kendau ke siap jongi kata kam demo na kamanta ka ribet ka jai benrio dai nam dai the day na takadaw ha kane ka election ngi dai ban long ki breu ki bastat Maria kut kene ka jingi kan bas election jongi hene hangni lastang sa kawai ban pekret de Henry u chief minister uladep ong lupa baro kabut kebasion hakadur jeng kakot kan salek sya ka BJP de syong api ki pai ba pikwa eka Kongres bahkan yo eka bor ban yada yangi hadelhi nengin pa ayakine ki parti ki balai ban yasno bat ka BJP ban penjot yangi kirit pai kata kadai ke bangine ban skotu syai kedar dengan kwa ban keren jerong tangki negi kintin kat kendai tarik lada pisonnya ka syap hakadur jong kakti kata ka vote kan lekhi sya ka Kongres kamlek sana sunoro ngatrai ka syai kedar sonnya ka syap hakadur jong kakti bat ita iwe i vote i jong pi in sayada yangi naki babon ki jing ki manwan hakalenti ay ka jongi ladep keren kinong keren masa kemat kaniam Kristan jongi mentah kadon hapneng kejing baro sikata ngiyo kijing erap na siliang duriau na kamenta bansna school thumai bansna ing mane thumai lengba ki briu ki badon kamon babha banno senyang tamba ki bayo pisana India ki dei bandon ya kata kabangi ong ka FCRA Foreign Contribution Regulation Act. Bat ki badon ya kata ke registration ki yo ya kata pisah. Mentah apa ke sarkar jong Modi bari niuru kim ailat ban apply thamai ru kim syashu. Dei data kadau ki babon ki parlok ki babha nasileng duriau ki bakwa ban yarap yangi kim la syu ban yarap. Balai kadau galong baka BJP kamwa bangi girit pai ngin kiu ngilong ko bangilong mentah nginang mantho ban pulis ngongu iki niam Kristan ki baper
kabalang Presbyterian Chispa Asnem Tam Mensua kilawan bat kila seng iki school ba pero nginang ban pong patlun nginang ban pule de nakadaw jong kiniam Kristan ba pero lada omde na kiniam Kristan kata mga ban mapi ngidang ya sling mo bat uskay ngun saday yangi na lebong kacawa umon sling teh Donbok ngi donbok bakaniam Kristan kalawan ra kacing kelah kacing em kejongi dia ai bakane kacing lai lut kan ai beteng umma ba palake nut na bekop legally phi ki palang laga de gono kepalang Presbyterian kepalang Katolik kepalang Ublai gono kepalang lada em ketiru ba palate onggi bro ba yo iri ido ketake MP skimu pai babi he ka ML skim sepi ke MP de IMLA yo ai arkurusteng kawai ke constituency uba Vincent pala san krur sistem lai pon reutli ki constituency hauni sepi menta yo ipi ke skim MP Sapi mama cuata, ubah Vincent pala, udai ubah persyang bantreham. Tang baca ilong gak kumtahi, perbenang dep yato te pelat ketir se. Katsan senem de la kami ayat cengai, entalong ka. Pai babi kapor election kalapoi. Ngaku aban pengen mau yapi, apa ki kandidat kiwan sikisnom dijongi. Kitin me kiram penjob yana nangajob ngantin me ya parlimen ngantin me ya parlimen beting mengade yo tau chang wa yo cica pai babi ke sistem parlimen ong ba palate ba chas ngalong ba don popelan Nama Wadon aga parti kongres kidan bon ki perlok MP day na katagadaw ngayo ban keren ha parlemen day rekum ha assembly ngabat Dr. Bom ha assembly lada kuwa ichimentai ha general discussion suai tanggawai gijing to speaker la yo iba keren tang ba sipang tu speaker laong ba Charles chongno san minit labiang aku Karena sin na siya pensong Dr. Bom balakam nyuli rekam nubar tu speaker ha parlimen kamlong gebesuk san spa sau pulai ngot ki MP ar pomot aga sisni ki yoban keren hab apply online man yoban keren daladep apply online sakataga lottery khalai nasib embok pite layo keren embok repit ladu ong ubah pala ngalong ubah donbok buat Charles kat kini isu ngayo ban keren day nama ngadona ke parti kongres pai babi sekawai ban muslim ke por kamsa ngan ailat si Dr. Bom ngaku awan pengen mau yapi husiar pai ba husiar lapoi ke por election te Bait sudah pi, bait sudah. Ani ginong boy rembong, it bangas pi onya pi baburu pi. Tre pi angate, rihok nga, sumar hok nga, penpiang nga hiyeng asem, kad BM kampi. Emrus pi urang terwa baong, tre pi angate. Tang si benai depan nangase emre ba amkan emre kain yapi orang api tre yana ngan rihok ngan sumarok hado ka bakot bentali le gawan kan er ka baong ukuparim katsan snem la taji kwa ikupat mayam ki te bishar bigilap la ukpa katsan snem Uni upala de ukupa bakatsan snem. Klempet road pi.
Kani ke kuremu ke Kongres Parti hatu hicau rihamu sumarhamu mentangin ong balong pro malah aku patumai bapak tim berizin lama tangpi baik babi segawai ngakwa banang ubah Vincent pala kumukwa haka parti Kongres kum MP Khatsan Snam tanggawai gayin Bishar mapi kita gibawan sikisnong jampi klam dak do persya dak kerteng yano sa Bishar yo dei gibala rung bon teli gitunum yeng yo la de rung gi mano aku wai ge parti kani ge BM gi menta ka balai besau mano Bishar ubaca semangar tanggawai ge parti na do hajar lai mana berkambiang ke nurim pasal kawai ngesnosi pai babi kejeng syapan be kinong syang senang lagi ni kiski ngayo i kadon kejeng kelumar hagi pai barang syang senang kadon kejeng kelumar namar lada ainya pi da kapisa thok kakot kendai pau tetre erbisa da kakot chispai tetre pi bisa thok dengan IFP dekat kot saupo, dengan IFP dekat kot nyopo, pitre, namar bakam don ke pisah sisa. Dengan IFP dekat pisah tok ke kot sispa, ke kot sanspa, ke kot sanpo, namar ke don ke pisah sisa, nang bepin bakla. Kikun sama, kibanang iyo teput nengkong. Ngaku abanong IFP, syua bepin rai berkata. Kadang kecing ong serum seneng mentah, bala dah mengingin job ngin aikam yiki kon sama. Pai babi ikwang akli gue pi. Si lak angot kinong apply kam gue ke pos. Unong boy rumbong layu ma. Misal yang bakal. Ngisha yalam makla ki kon sama bateng teng ngiya yak kerteng jong gajai penriu ile uba chance icai penruru uma siapa nak sulayu habordar bonsin ile dari bi icai penruru kecing kali mentah kalong syai vidon nak itu gipor hadu mentah bilami sisen pikiran bapiye jaga cai penriu hato keladian kepor kabapi poni wacha sisin bang baca skiru ngikwa bani rablem yapi dang hagini kita yo beladem ngawan station mai kuli mas ni trailang ke BJP bat ke NPP syapan prak iskem sispasi ngapa yang tege jaka kau nong yelamu bari jong ni ke dong ribai Pai babi ngaku abanong wajah yalam bakla kijing syapan be kan abang ikran kiwan ban pen be yiki pai ba tang gawai nganot panong bala daga seng kongres kamuan syu akabo ngam tip ke ege banja ngam ku abang keren pun ksin ya ke NPP baru pila ya tip ke ege NPP mentalilai ke BJP kalaya kersan lang lai tray bag NPP sekali pada ukon rak sang mau la ong pai ba ajalu para lada fikwa ban tep yo modi haga khat kendai tarik shon ya ke shop akadur ke kot labian split labian ndon kamso dai na ka do haga por bangara ya ke UCC hapa assembly Usai minister baka tim jong uki persya kiong pamangirong imsya ban pentri kami ya ke UCC tang batang sabar jong ke assembly haki social media karba apa assembly pimtre kublai simon la itu bentar ya kador ke jongpi undan kamsyo upai ba ulat teplot pai ba bi ngaku aban ong ingi kini kawai
ladangi baklati ong wei teman masan lungus ni hati hapom terai Pak Charles ngada tanggawai ong aba iman ngandang yo ban duai ban pan yo thu khana haying mane dei tang lada ke parti kongres kanwan biang hakopor pai babi ban pengkut ye kejingkran ngakwa ban pengken mau ipi kani longi mana wayarap yang ini kerana isyapang kejing yarap ngakwa ban pengken mau ipi ibaji sedap mana ilakran ilapan ken mau syapang kaskim si spas ni kaskim si spas ni ai kesen kongres ni ongga keitrai pi sena footpath ma sena jengking pi ma sena yang baduk pi ma ai belai pi si spas ni ongga sarkar kongres ta kai ke baca menta Arsnam ke wages ke material ngimju yo cuaci rapi ap cendur de rapi ap cendur de medai rumah pai bang pi ha de medai rumah ile chanya harga kini sarkar ni mut pendu onur na nama de skim marak kongres ke pai bai ju tang basuki kin sa pendu pai ba ke smart card ke yoi pangbi ke hospital bi silak Prabowo hajar kepil lama bayi menin don di bami na hospital om gi baca stay la era kali smart card la stang kendet MKM sisu hospital lagi katu ai kongres bi pun kan mau ngapi nangka keskiming baduk menawastang dari ke kongres ke Basdang ke pensiun teman dari ke sen kongres ke Baahi pai babi haka por juga kongres ngim jenjar kan ni kamare mentah hipek usung sar kan no naga sispa tam sikilo mentah sang sawo sikilo lenyar kinong rep kamar bam nang pudor Kampung bam makapor juga kongres Prabowo tengah silitar menta sispa Prabowo kejengkiudor juga diesel ke petrol kimarebi ka tapos sayo te kapisa baken pi bat bay tre bat bay kali lalu pai babi dei tengah parti kongres kepala penyerap ini Kutang akot ewer ini kena kepor ngimdai ban sya alam bakla jiat ia kesen kongres kidon gi babu jengkeli gi baong kata posnem lailat i ke kongres kayelek ka ibaje sedap bila ong mene lalangi keli bak kesen kongres kam le ai kamon ngim don hok hi ban kam mangini gi nong sang snong jogari India lalangi myo ikat kini gi kam gi bakrau kita kesen kongres kalale pai babi buang cuaci chau pan ken mau ti teng duna bare i kani gemen sim semungu hajnong jonga hanong ceri bonding so menir barep so menir si paus nem ong tawai orang ba si paus nem ba Charles ngiyok di so menir dan eriong dan pria iklat ban aigo yo blay rilada sisnem uan ofria wan ke eriong ni ken mausa ke ge ma kwa banong ipi ipa Vincent pala ke parti kongres deki hajar sin ke sen kongres kelale bahaya ni tongi ken mau mo keni gede kepor nam tajongi kadu kani gadai ke MP election kam dai ke MDC kam dai ke MLA ngakot na werifi MP ke NPP bahai MP ke TMC bahai agini kisngi belada lalai biski wei ke parti nomor M riba percaya fi wan pai biang bahai kapor nang M ngati nang M kerpat ngapi baro wan yang so bahai fi
namar bahag election MP hite chadel hi hapai te pile chiying sa MP ong lem haki lok kichar ya ka chanlang i haga parti kongres bat kumbalong mentangan itu ipi kila abandan ki wai ki parti ki babet ki babyang ki bakhot brewan pelong meeting ki busna ki pandal ki bahat ndai ngadong ipi wat ma arah tu social media em ki parti ki bahayo wahat changchit ndai chinong em leader ki kabut ka bacar-car te kongres pi mentale lay om gilok serum seneng lai thai hi ba Charles kani gawai ke parti kawang keti kani gawai ke parti dengan kerteng de tengah dan duduk mene em ma ba om kerteng ki buru em ro ski ke kongres em ka keluar ke buram giwai ke parti men step cipo baje kran gawai ke parti de khadar baje la kawang gawai ke parti de mandai ram kongres em ro komita kanong rem ikran ya ke jing shishan kireu dan burang ki betip reu tip lai ki breu betip ya ka akor ke burang ki au kongres parti berkebut ke bajarja kedai ke seng kongres hamro ngimdan MLA ngimdan MDC ma yo tinggi kelat ke development mata MP deh kelat dan kam ya ke protection lanai ke jing ita iton kam ya ke jing ita lade em bo api tay MLA ke MDC lai kerjani wat bakalaren berngem GP PM kam na sila sangap terca em gi bahayin SMP ki bo api ya sata wale de kongres pi sangap terca namar dalas sila pi ya payeng paisem na kam politik stelong tang basa ilah kendong saya para merwai biang ha kendong para merwai balai penhabatai giwai yang ini ngidon ke cabing ke bestar ke mau play lah yang ini jit dah ke jing start dah ke jing snow dah bermai ya social media dah ke jing pencit ilok dah ke jing start ke cabing ke mau play ulah yang ini